A cijenjeni gledatelji, mi smo sa 30 metara dubine iz Jadranskog mora izdronili ponovno u studiju 4 Hrvatske televizije. Ronjenje nije samo sport i uživanje, to je i posao koji donosi razvoj turizma u našoj zemlji, ali i izvoza. Više o tome će nam reći i strastveni ronilac i inicijator mnogih humanitarnih, ekoloških i edukativnih akcija, Rene Cipovec. Dobrodošli u studiju 4. Dobar dan. Mi smo zaronili na 30 metara dubine, kasnije ćemo reći i zašto to. Vi ste se prije nekoliko dana vratili iz Albanije, bili ste tamo kada je bio i katastrofalni potres, ali po drugom poslu. Što je zapravo bilo u Albaniji? Pa evo, kao sami ste rekli, entuzijasti, volim to ronjenje i sve te destinacije koje su dosta interesantne. Naravno imam želju to obići, vidjeti, osjetiti. Otišli smo u Albaniju zaroniti pošto se Albanija nakon 70 godina prvi put otvorila. Znači, otvorila je turističke svoje potencijale i između ostalog tu je jedna bogato podmorje. Oko 60-ak potopljenih brodova kroz Prvi i Drugi svjetski rat. Ono što možemo vidjeti sad i na snimkama, kasnije ćemo to vidjeti i u videu, ovo je nakon 70 godina, zapravo ovo su ekskluzivne snimke prvi put objavljene bilo gdje. Pa da, ovo jesu i evo moram zahvaliti se prijatelju koji je u našem timu. On je aktualni svjetski prvak u podvodnoj fotografiji, gospodin Damir Zurup. On je trenutno sad u Meksiku na jednom svom drugom projektu. Jako je bitna ta fotografija, oprema, svakim danom to sve jače, ta oprema napreduje. Evo ove fotografije koje vi sad gledate snimljene su par dana prije samog potresa. To su brodovi na dubinama od 20 do 40 metara, ogromni brodovi, 150 metara dugački, koji su, ajmo reći, netaknuto je u brodovima te stvari, tanjuri, šalice, puške, pištolji, meci, svega. Više od 70 godina. Tako je, više od 70 godina. Ne mogu sa sigurnošću reći da su to ekskluzivne snimke, ali među rijetkima koje se sad plasiraju van, to da, u svakom slučaju. Dobro, ima puno toga što je specifično za ronjenje u toj zemlji, a to je da se ona prvi put otvara svijetu, odnosno prvo Hrvatskoj u tom ronjenju. Pa da, evo mi imamo tu sreću, imamo jedan jak i kvalitetan tim ljudi koji je radio, koji sad još uvijek radi, proširuje taj projekt promocije jedne ronilačke ponude, jedne regije, ćemo reći. Mi u samoj toj platformi koju smo osmislili, tim ljudi koje smo okupili, znači vrhunske fotografe, koji su svjetski priznati fotografi, mi koji smo dugi niz godina u tom ronjenju i razne tehnike ronjenja koje radimo. I sami, znači, ljudi na terenu, ljudi iz Albanije koji sad imaju ogromnu želju plasirati kvalitetne materijale van. Naravno, tu ide ono prvo i osnovno, a to je zaštita podmorja. Nažalost, kod nas u Hrvatskoj ronjenje je krenulo prije 20 godina. Nismo bili ni svjesni šta imamo pod vodom. Mi imamo 150 potopljenih brodova. Znači, gotovo 3 puta više. Tako je, da. Mi imamo puno bogatiju povijest, evo, bez ljutnje svima. Nažalost, u tim vremenima Prvog i Drugog svjetskog rata, sve te flote koje su tu bile, evo sad je bila jedna ekspedicija na Sent Ištvan da se zaštiti to naše podmorje. Razni su profili ronioca. Vi zaronite, vidite tu malu bočicu, uzmete ju za uspomenu da vam bude doma na ormaru, a taj brod ima, 100 bočica, 100 ronioca. Treba puno bolje zaštititi. Apsolutno. Vratimo se najprije sad još malo na Albaniju. Bili ste tamo u vrijeme potresa, evo tu sam ugostio i u studiju sa Građevinskog fakulteta koji su vidjeli što se dogodilo na samom kopnu. Što se dogodilo zapravo u podmorju Albanije kada se dogodio taj potres? Pa kako ste vi to doživjeli uopće? Pa mi nismo bili u tom momentu dole pod vodom i treslo je non stop, apsolutno je treslo, nije vam sve jedno. Ovi objekti koji su porušeni u samoj zemlji, mislim da tu je struka dosta rekla o tome svemu, ta brza gradnja, koliko je tu sad bilo željeza, koliko nije, to zaista ne znamo govoriti. U samom podmorju dolazi do nekakvih pomicanja dublje, dalje, ne znam, mi to evo zaista nismo vidjeli. Znači, ovi lokaliteti o kojima
ste pričali i koji su snimljeni su zapravo sačuvani. Oni miruju i dalje, mirovat će još narednih 200-300 godina. Dobro, ipak prisustvo hrvatskih ronilaca u toj zemlji nakon 70 godina, odnosno bilo kakvih stranih ronilaca nakon 70 godina, znači nešto. Je li to sad naš izvozni proizvod? Pa evo, mi se borimo da postane izvozni proizvod. Okupili smo, ponavljam, kroz naše projekte koje mi radimo na promociji samog ronjenja i Hrvatske i evo recimo takvih destinacija. Sad moram napomenuti, mi smo bili u Londonu prije 2 mjeseca na sajmu turizma. Bili smo na sajmu turizma. Mi smo pokazali ovo što mi radimo, već nekoliko top svjetskih destinacija pozvalo nas i na sastanak. Jer objedinili smo jednu kompletnu cjelinu. Kako smo mi došli na tu ideju? Danas svi dosta radimo sa djecom. I od 10 djece u našim programima, svi na mobitelu, aplikacija, ovo, ono. Ja, zato imamo i ovu virtualnu stvarnost. Idemo pogledati sada, zamolio bi režiju da nam pusti i film koji se zapravo može pogledati i u virtualnoj stvarnosti. Što to konkretno znači? Da kada uzmete ove naočale, da konkretno možete vidjeti kao da ronite zajedno sa roniocem u podmorju. Tako je. Virtual reality u nekoliko, ajmo reći, u nekoliko grana se pokazala do sada jedna uspješna edukativna platforma i puno bolje i brže možemo objasniti konzumentima šta u stvari želimo. Šteta što to našim gledateljima ne možemo sada prikazati. Ali evo. Moramo napomenuti da zaista smo bili prezauzeti u Londonu na sajmu, jer mi smo prvi i jedini u svijetu otišli ovoliko duboko. To, evo, sa našim stručnjacima i sa našim prijateljima koji radimo na ovoj platformi. Znači, ovo su ekskluzivne snimke koje vi sad gledate. Brod bolnica, 150 metara dugačak, velik. Prvi ronioc, znači mi radimo nekoliko ronjenja. Prvo ronjenje detektiramo da vidimo olupinu, šta treba, šta ne treba. Drugo, svjetlo. Ima tu puno elemenata. Mi po jednom brodu ronimo i do 20-30 urona se radi da bi došli do minute materijala. Znači, nije baš tako jednostavno. I sad naša sama ideja je da kroz taj virtual reality mi, evo sad idemo u Düsseldorf na sajam, mi ćemo pokazati ljudima bogatstvo Albanije. Podvodno bogatstvo Albanije i ti ronilački centri koji dole rade tu ponudu u ronilačkom turizmu, puno bliže ćemo približiti konzumentima taj jedan brod. Evo tu sad dok smo čekali da nastupim, vaše kolege tu su pregledali taj virtual reality, već smo upisali 3 ronilačka tečaja. Dobro, što to znači ako bi stvarno ozbiljno razmišljali za hrvatski turizam, koliko to zapravo može proširiti turističku ponudu, ali i proširiti upravo na ono što želimo postići u hrvatskom turizmu, a to je da svaki dan u godini bude turistički dan u Hrvatskoj? Pa gledajte, ajmo prvo krenuti od početka. Ronilačka, znači ronjenje nije sport, ronjenje je aktivnost. Roni se 365 dana u godini. Europa ima preko 8 miliona ronioca. U Jadranu imamo preko 1,5 milijuna urona godišnje. To su bolje stojeći gosti, jer vi imate opremu na sebi red veličine od 10 do 15 tisuća, osnovna oprema, 15 tisuća kuna. To su gosti koji dolaze na jedan određeni lokalitet, brod, koji rone, više se roni u predsezoni i podsezoni. Ronjenje ima porast oko 700 do 800% godišnji porast. Znači sad rone i djeca od 10 godina. Ronjenje, mi dok smo bili u majčinoj utrobi, mi smo bili u vodi. To je naš habitat i mi volimo vodu. Prirodno okruženje. Tako je, mi volimo plavu boju. Mi kad dođemo na more, gotovo je sunce, more, ležanje, ležaljka i to. Dakle, to je prošlost. To je totalna prošlost. Kada bi htjeli usporediti sa prijašnjim turizmom sunčenja i ležanja na plaži, koliko prosječan gost potroši više u ovakvim aktivnostima nego samo sunčenje i ležanje i hranjenje u restoranu? Meni je to jako teško osobno reći, ali mogu napomenuti da recimo jedan tečaj ronjenja košta između 2 do 3 tisuće kuna. Mogu reći da jedan uron košta 25 eura koje oficijalno centri naplaćuju. U Hrvatskoj imamo preko 120 ronilačkih centara. Hrvatska ima bogatu podvodnu baštinu. Ministarstvo kulture koje ima radi na zaštiti tih lokaliteta, ali to je jedna čitava ogromna industrija. Dok mi svi zajedno se ne
ajmo reći ne skupimo, jer ronjenje vam danas ide u Hrvatskoj kroz 5 institucija. Jedna institucija ne zna šta radi druga. Tu su krenule neke inicijative i sve to treba, isto kao turizam. Turizam se iz godine u godinu mijenja. Isto i ronjenje. Treba se prilagoditi, sam turizam se treba prilagoditi ronjenju da to iskoristimo na najbolji mogući način. Dobro, kako to sad iskoristiti, kako zaštititi naše lokalitete, što je jako važno, kako omogućiti razvoj, što je također važno, i kako pomiriti prirodu, čovjeka, ronjenje i sve ostalo ukupno, a i zaradu naravno. Gdje je tu kraj tom povećanju, tom velikom povećanju broja ronilaca i prihodima? O kojim novcima se tu uopće radi? Pa teško je to govoriti o kojim novcima se radi. To je industrija vrijedna milijarde. Znači od ronilačke opreme, od znači samih tih tečajeva, od naplate i tako dalje. U Hrvatskoj su krenule inicijative od strane Hrvatske turističke zajednice. Sad se slaže jedna određena stranica gdje bi bile sve stvari zajedno. Moramo spomenuti da se ne radi samo o morskom ronjenju. Ne, naravno. Pa evo, mi smo sad prije 2 mjeseca smo ronili za, ako smijem reći, za HEP na Zelenom Viru. Ulazili smo 300 metara u spilju. To se zove speleoronjenje. Znači, to su posebne ronjenje. Se toliko sad raširilo da vi imate znanstvena ronjenja, sportska ronjenja, imate ronjenja, rekreativna ronjenja, imate profesionalna ronjenja, znači podvodni radovi, sve to. To je jako, jako široka grana. Nažalost, evo, još nije toliko dobro prezentirana i naše bogatstvo još nije prezentirano u toj mjeri koje bi trebalo biti. Pozdravljamo inicijative, pozdravljamo napore. Evo, mi zaista već 10 godina obilazimo, kucamo po institucijama, rekao mi ronioci, već nas dosta ljudi poznaju, pa vi ronioci, pa ovo, pa ono. Da, ali gledajte, plastika, smeće, sve to. Sve se vraća u more, sve ide kroz more. Od marketinga, reklama, promocije, bilo čega. Uvijek ćete vidjeti, evo, na reklamama koje su vam i na televiziji, 50% reklama su ronioci, more i HTV, naravno, sve ralje 1, 2, 3, 4. Ali recimo da kada gledamo spomenike kulture na kopnu, nikom ne pada na kraj pameti da odlomi komad Pulske arene ili ne znam što, ali kad dođe pod vodu misli da je to njegovo. Kako to zaštititi i što zapravo napraviti? Mi radimo, kako sam rekao na početku, dosta sa djecom. I djeca su nama, najbolji smo si. Kroz tu djecu i kroz tu edukaciju mi trebamo dobiti ono čime težimo. Jedna periska, kad ju vi izvadite van, malo ljudi zna da je kazna 5.000 kuna. Možda ja nisam u pravu, možda se šta promijenilo. Da li ljude kažnjava? Da. Jer ako vi oštetite na Trgu Bana Jelačića spomenik, vi ćete ići u zatvor, sudit će vas, novčana kazna. Nažalost, premala je zaštita jadranskog podvodnog bogatstva jer je prevelika. Znači, jako puno novaca bi trebalo, jako puno sredstava ovakvih novih tehnologija. Mi ronioci štitimo to. Zašto? Mi imamo 2 naša nalazišta amfora. Mi kad smo našli te amfore, mi smo pozvali arheologe. Došli su arheolozi i rekli su da je ovo jako interesantno, pošto su 2 vrste amfora na jednom mjestu. Znači, rimske amfore i grčke amfore. Bila su 2 brodoloma na jednom mjestu. I mi sad vodimo turiste na te amfore za roniti i naplaćujemo 25 eura taj uron. Ako vi dođete i uzmete meni te 2 amfore jadne van, ja više nemam svoj lokalitet. Da, ali to je veliki posao u svijetu, vrijedan desetke milijardi dolara. Kako on može postati posao u Hrvatskoj i treba li on zapravo postati jedna nosića grana turizma? Pa jedna od grana, apsolutno da se više koncentrira na samu srž toga svega. Znači, jer ronjenje, ponavljam, roni se 365 dana u godini. Tu smo paritet sa nautikom, nautičari. Drugo, više promocije. Treće, treba posložiti taj sistem. Bilo koga da pitate danas, evo možemo nazvati bilo koga, koliko je bilo urona u Jadranu prošle godine. Vi nemate taj podatak. Je li zakonsko sve riješeno kako treba? A nije to na meni da govorim. Ja samo mogu se plakati i govoriti baš nije to tako kako bi trebalo biti. Službe, institucije, radi se na tome. Ne možemo reći da ne.
Veseli me što u zadnjih 2-3 godine je krenula jedna inicijativa da se to drugačije malo posloži, da se stručnjaci stave u te nekakve, ajmo reći, radne skupine i to ide ka boljem. Ajmo reći, ide ka boljem. Evo tu puno hvala i našoj vladi Republike Hrvatske koja je prepoznala to ronjenje i preko vlade je išla inicijativa da se napravi sastanak svih dionika u ronjenju. I to je bilo pretprošle godine. Odradile su se neke radne skupine, polako to ide naprijed, ali šteta, vrijeme ide, a mi smo još... Samo na porezima gubimo nekoliko desetaka milijuna kuna godišnje, samo na porezima. A gdje je tu zarada i ulaganja u novi razvoj turizma, a i naravno opremu? Što je s proizvođačima opreme? Da. Imamo li ih u Hrvatskoj? Da. Li se razvijaju? Ne znam koliko mogu reklamirati, Ne, ali... naravno. ali Imamo jedan od najjačih Vink ili ti ga kompenzatora plovnosti u svijetu. To je produkt naših ljudi iz Zagreba. Ja ga osobno koristim i evo veseli me što u raznim zemljama se može kupiti hrvatski produkt. Jer evo morate znati vezano za to ronjenje da smo mi jedna od velesila. Da je hrvatska reprezentacija u ronjenju na dah najtrofejnija reprezentacija u svijetu. I sada zapravo idete na obaranje Guinnessovog rekorda u najdužem... Joj, to je kolega s kojim smo radili, da, Budimir Šobat Buda, evo pozvali su ga u Kanadu, mi mu držimo fige, ide da ne diše 30 minuta. Mi imamo, evo... Kako je to moguće da čovjek ne diše? Koliko znam, on nije disao 24 minute. 24 minute 11 sekundi. Da. Ne smemo sve otkriti. Imali slamčicu. Je li ima slamčicu možda? Bila je jedna slamčica. Malo izranja. Ali evo sekundu da se vratim na ovo. Hrvatska ima svjetskog prvaka u podvodnoj fotografiji. Imamo svjetskog prvaka u ronjenju na dah na dubinu, ali tako? Nekoliko svjetskih prvaka. Koliko? 110 metara, ako se ne varam? Ne. Dubina vam ima više tih disciplina, ćemo reći. No fin, s utegom, bez utega, ovakve, onakve. Znači, to je isto sad jedan marketing koji ide sve dalje i dalje da se pokazuju ta plavetnjela. Imamo Gorana Čolaka koji je jedan od najtrofejnijih sportaša svih vremena. Ispod leda je nedavno ronio. To su bili Lidija Lijić i Vitomir Maričić koji su išli u Austriju. Mi smo bili safety diveri ili ti ga safety ronioci koji smo ih čuvali. To su neke granice koje se pomiču di medicina jednostavno više ne može objasniti te promjene u tijelu. Kako medicina može objasniti da neko ne diše pola sata? Pa tu je jako medicina bitna i prisutna i oni će sad neke iglice bost po njemu da vide da li on to može, ali za sad je pokazalo se da može. Znači, vjerujete da će... Da, on to može, jer na treningu smo mi radili puno jače rezultate, pa sam ja molio dajte, nemojte odmah sve ko Serge Bubka po centimetar da budemo 5 puta na televiziji. Dobro, što nam je potrebno još stvoriti da ronjenje stvarno bude ne samo sport, ne samo entuzijazam, nego pravi biznis u Hrvatskoj? Pa evo, sami ste rekli ronjenje sport. Znači, prvo to je kriva pretpostavka. Ronjenje je aktivnost. Znači, poslije vašeg radnog vremena vi dođete na obalu, stavite si boce na sebe i vi zaronite na vašoj plažici. A sport i sportaši rade svoj dio posla. Imamo dosta grana u sportu gdje je ronjenje zastupljeno. Tu zbilja imamo dobre rezultate u Hrvatskoj. Puno više promocije, puno više priče o tome, puno više marketinga i naravno treba pravila igre odrediti za sve. Evo jedan problem koji je nama nastao. Neko se sjeti i onda dođe do toga da vi dok punite tu ronilačku bocu trebate imati određeni tečaj, pa ovo, pa ono, pa prilagođavaj tome svemu u svijetu je topla voda odavno otkrivena. Mi sami sebi takve nekakve, ajmo reći, administrativne stvari zadajemo di dolazi do problema i ljudima na terenu. Nama sad fali instruktora ronjenja. Ronilački centri koji rade na Jadranu, vjerujte, tim ljudima treba dati medalju. Treba dati medalju u kojim oni uvjetima rade. Koji su to entuzijasti? Jedan brod za ronilački centar vam je oko 100.000 eura. Jedan kompresor koji treba za takav jedan ronilački centar vam košta negdje oko 10-12.000 eura. Znači velika su ulaganja. Ogromna su ulaganja i onda sve to kad vi uložite, imate koliko stavki da to može biti sve po zakonu i onda idete po sajmovima. Pa promovirate svoje lokacije, pa promovirate svoj ronilački centar. Ali opet su to ključne lokacije, koliko znam. Najključnije su vam lokacije, jer bez lokacije nema apsolutno ništa. Mi imamo tu sreću, evo ne znam za vaše gledatelje,
mi u Hrvatskoj imamo Baron Gauš, potopljeni brod kod Rovinja. To su vam prve žrtve Prvog svjetskog rata. Da li smo to iskoristili marketinški igdje? Imamo grčke brodove, rimske brodove. Svega mi imamo. U našem dvorištu zaista ima svega. Ima štuka avion, ima amfora. Evo sad je jedno novo nalazište otkriveno i sami naši kolege ronioci otkrivaju nova nalazišta, zovu se arheolozi, označi se to sve, očisti se sve, ali moramo znati da isto ima ronioca koji žele imati u svojim vitrinama tu amforu, koji žele imati tu bočicu u vitrini i onda nama ostaje, koji radimo u toj grani, ostaje nam običan lim, željezo. Kako to spriječiti? Pa čujte, kako to spriječiti? Osim edukacijom, naravno. Pa da je po meni, da se mene pita, 100.000 eura ti je kazna ako nešto izvadiš van, kad ti se uzme putovnica pa da vidimo. Znači, jel to znači da ima neke nelojalne konkurencije iz drugih zemalja? Jako puno. Vi ste vidjeli masu puta kad ste došli na more, vidite grupu ronioca koji odlazi na nekakvo ronjenje. Mi kad smo bili dolu u Albaniji, svaki uron mi ulazimo u lučku kapetaniju, ime, prezime, podatke, sve živo moramo dati. Evo, zadnjih 2 puta nam je bila policijski gliser iznad nas, provjere i to je to. A zašto to nije kod nas tako? Čujte, ja bi osobno volio da je. I sve je već izmišljeno u svijetu i zna se kroz te aplikacije i ovo i ono, ali evo, radimo na tome da moderniziramo to sve. Dobri su napori. Dobro, nadam se da ih hoćete. Ronioci organiziraju i jedan važan skup koji će se uskoro dogoditi u Zagrebu, u Hrvatskoj. Što će to biti i što će to značiti za ronjenje u Hrvatskoj? Pa evo, upravo u tom smjeru što ste me sad pitali, okupilo se nas, ajmo reći, podosta u toj branši i organiziramo prvi Hrvatski ronilački kongres. Veseli me da sve ljude koje smo zvali da nam dođu na predavanje, i to bit će, vjerujte, renomirani stručnjaci i interesantna poglavlja, od prve su pristali da budu dio toga. Znači, to je već jedan pozitivni pomak. Tu moram napomenuti da smo išli i prema politici koja je direktno, ajmo reći, involvirana u taj ronilački segment od Ministarstva turizma. Hvala puno na svemu. Hrvatske turističke zajednice također je to prepoznala i uključit će se. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza koji je jako bitan čimbenik u tom procesu također će se isto uključiti. Znači, evo, veseli nas da se polako to stavlja van na stol, da se priča o tome, da se to bude odradilo upravo u Zagrebu. Jer evo, bit će jako interesantno, 5 svjetskih rekordera će biti na samom kongresu. Sad dogovaramo neke ekskluzivne intervjue, najave. Dolazi nam u goste Luigi Casati, član Hrvatskog ronilačkog kluba DDSKF, koji su sad odradili rekord. Luigi je otišao na 245, metara dubine u špilji. Znači, istraživanje špilja. Speleoronjenje. Da, to su interesantni materijali. To kad vidite, recimo, evo ove materijale koje ste vi sad gledali, ove potopljeni brodovi. Zaista ste jedni od rijetkih koji ste to prvi vidjeli, te tanjure dole, te pištolje, metke. Mi zaronimo na jedan brod Lučano u zaljevu Vlore i albanski kolega veli, René, please don't touch nothing, maybe boom. Dobro, gospodine Cipovec, hvala vam što ste došli u Studio 4, a mi idemo dalje još malo zaroniti na neki 30 metara. Može, hvala vama na pozivu.